Eskom e buile gape e gopela tshwarelo setšhabeng bakeng sa go palela go aba mohlagase go ya go ile tše ka moka ka lebaka la dikgaotša yona tša kgale tša go se tshepege. Eskom e re e bile le mathata a go senyega ga metshene ya go hlotla mohlagase le go se loke ka pela ga yeo e bego e timilwe gore e lokišwe. The extended period of stage 2 load shedding is necessitated by the breakdown of a number of generation units, the late return of other units that have been under planned maintenance, and the fact that over the past 4 days we have significantly depleted our reserves of both diesel and water in our pumped storage facilities. Now these two act as the battery or the buffer that protect us against a total system blackouts. Eskom e re diteišene tša go hlotla mohlagase tša kusile le kendal ga di šome gabotse go tšea nako go boeleng go šoma ka lebaka la go lokišwa ga dikarolo tša diteišene tša kusile, Thutuka, Ditaba le Grootvlei le gona go okeditše mathata. Ditaba remains a challenge. Thutuka remains a challenge. On both these two power stations we have 3 units running. So not good, So Thutuka we have the ability to run 6 units, we only have 3. On Duva we have the ability to run 5, we only have 3. Then we do have challenges at Kendal still. These are big units at Kendal, 640 megawatts. As we speak, only 4 is running. Eskom e re ga e belaile gore mathata a yona a ga bjale a ka be a hlotšwe ke tshenyo ka boomo ya didirišwa. Gloria Sefako Mosi, SABC News, Johannesburg.